Ok, bok ljudi. Hvala što ste se odazvali. Motion Capture radionici. Tu ste najvjerojatnije zato što znate o čem se radi ili ne znate i želite saznati, pa budemo prošli sve kroz nekakvu malu prezentaciju. Odmah pitajte, ne morate čekati da ja sad nešto zavredim, samo diži ruku, pitaj, odmah budemo to riješili na licu mjesta. I to je to, da vidimo u čemu se upotrebljava motion capture koje su, ono što je po meni najbitnije za naše podneblje, koje su to mogućnosti koje bi mogli ostvariti. Jer motion capture nije samo jedinka koja je za sebe, znači motion capture je dio jednog većeg procesa. Znači, ukratko, radi se o tehnici snimanja glume, ljudskog pokreta, to jest glume, za određene potrebe, jel? Idemo reći da je to možda nekakva reklama, onda ćemo imati animiranog lika i doduše HRT ili ne znam ko Nova, ima jedna reklama baš sa animiranim likom i oni su prvi bacili takvu reklamu tu gore. Što sam vidio da je malo bolje određeno, jel? No, dotaknut ćemo se toga. Ja bih možda volio čuti svakoga čim se bavi, čisto da znam o čemu je riječ, pa evo budem čitao kad mi tu piše, slobodno se unmutite, možete slobodno biti unmutani, ja nemam problem s tim, tako da vjetrogonja. Bok. Bok. Dakle, ja sam Ivana Slunjski i bavim se plesnom kritikom i teorijom. Mm-hmm. Nešto malo dramaturgijom, ali u principu pišem o plesu. I zapravo me zanima motion capture tehnologija s obzirom na sve ove promjene koje se događaju danas i na prijelaz izvedbenih umjetnosti na digitalne medije. Super, ok. Dotaknut ćemo se baš i plesa, tako da bit će tu dobrih odgovora. Ok, thank you. Gospodin Daniel, slobodno se unmutaš. Hvala na gospu. Ovako, prvenstveno sam informatičar, dosta sam svoj majstor. Isprobavam dosta ove multimedijane stvari, glazbenik sam više manje, nekad imam band, više nemam. Baš i nije vrijeme za sviranje, tako da ne žalimo previše za time. Naravno, VST instrumenti, spajanje različitih periferija prema računalu, IoT i sve ostalo, to je prilike moje područje. Onda da, manje više ti je jasno o čem se radi, pa ćemo onda se dotaknuti toga isto. Ok, thank you. Ljiljana, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ja sam Ljiljana i plesačica, sam koreografkinja, dosta sam se bavila glumom. Sad sam imala jednu dužu pauzu, pa se ponovo vraćam i sve me zanima, tako da i ova tema isto. Ok, super, budem objasnio dotaknut ću se baš i plesa dosta u jednom segmentu zapravo i kako se može iskoristiti ova tehnologija za mocap, za ples. Ok, tamo sam htio reći, Tomislav se bavi videoprodukcijom, u zadnje vrijeme malo više streamingom i zanimaju ga vizualni efekti, mogućnosti što se može izvesti s mocap tehnologijom. Ok, ovo je cool jer ovi novi mladi youtuberi su počeli koristiti upravo ovu tehnologiju za streamanje i osvajanje pogleda i youtubanje, vloganje, jel? Probat ću naći na brzinu primjer toga kad se dotaknemo i toga. I imamo još Nevena tamo koji je negdje u pozadini, najvjerojatnije nešto radi, pa ćemo mi lagano krenuti. Tako budemo Nevena spopali malo kasnije. Ok, znači, ja sam Veselin, Bok, i bavim se, što mi je aktivni hobi i uskoro se nadam se, ne guram prema tome da će prerasti u posao, svakodnevni posao je motion capture tehnika, to je motion capture gluma. Nisam pohađao ADU, nažalost, ili na sreću, zapravo jedno je dok god si u tome i ima dobrih stvari, ima loših stvari sad što se toga tiče, ali ja sam treniran sam za kazalište i na kraju za film gdje sam otišao u Prag i završio školu filmske glume. No, kako sam isto u IT području, uvijek je tu bila tehnika i jednostavno me dovelo do mocapa. Ok. Motion capture je zapravo
tehnika snimanja pokreta. Za sada imamo, pioniri u tome su nekako, dosta se rano čak javio motion capture, pretežito u igrama. Jer su pokušavali nekako prenijeti ljudski pokret na samu igru. To se preokrenulo, kad je sniman, preokrenulo se kad su izbacili film Gospodar prstenova, gdje je Andy Serkis glumio Goluma i gdje su konačno stavili u funkciju kako spada motion capture tehniku, da bi dobili digitalnog lika koji je uvjerljiv, koji nije, to je izraz koji nije uncanny valley, to je izraz koji govori da nešto ne štima sa vizualizacijom toga, ajmo reći, 3D lika. Znači da nije uncanny valley, nego je onako, ok, oko mi i prepoznaje da je ovo realno. Koliko može biti, jel? On je nastavio sa time, Andy Serkis, čak je otvorio svoj studio Imaginarium, gdje su, tipa, oni proizveli u svojoj produkciji, kako se zvao film sa ovim, Planet of the Apes i slične filmove koji upotrebljavaju motion capture. Ok. Ovo što imam na sebi je zapravo jedno motion capture odijelo koje na sebi ima senzore. To ćemo na kraju cijele prezentacije, napričamo jedan live demonstraciju motion capture gdje budem pokrenuo svog virtualnog lika i gdje budete vidjeli kako se to zapravo odvija u real time. Jel? Takva motion capture odijela sada više nisu skupa. Postoji distinkcija. Motion capture odijelo i sistemi su postali portabilni. To znači kupiš odijelo, spojiš ga na Wi-Fi ili na kompjuter i animiraš. No, takva odijela, ova prenosna, koriste IMU tehnologiju senzora koji su osjetljivi na bilo kakav elektromagnetizam. To znači da dok se ja krećem u tom programu, taj lik će počet će mu se ruke micati onako kako ja ne mičem. To je mana svih prenosnih odijela, ruke ili noge, jel? Će mu se početi micati onako kako se ja ne mičem i potrebna je rekalibracija da bi se vratili na mjesto. Takva tehnologija to je boljka ove tehnologije. Postoje skuplji motion capture sistemi čija cijena kreće od 500.000 kuna pa nadalje, ako želiš kupiti takav sistem. I takav sistem je optički sistem motion capture tehnike, gdje to je ono što ste najvjerojatnije vidjeli na filmovima, ti uđeš u prostoriju, imaš na sebi nekakve sve točkice i glumiš i to je to. To za sada imaju filmska studija i to za sada imaju dedicirana studija za motion capture. Ok. Krenut ćemo onda lagano sa ovom prezentacijom i u kojem god trenu zaustavite me, pitajte odmah, nije problem. Tako da sekundu, share screen. Ok, ovo bi sad trebalo biti šerano. Je, ok. I imaš pitanje u chatu, da li postoje decidirani, osim tebe, mock-up studiji kod nas, jel? Kod nas, super, ajde, super da si pročitala jer sad ne vidim pa mi onda ako neko bude imao pitanje, može. Nekoliko ja znam da su dedicirana studija za mocap isključivo. Motion capture je usluga koju možeš pružiti online i to je super. No, na primjer, Crow Team, koji je izdao sad Sirius Sam 4, znači to je igra koja je svjetski poznata, imaju svoj mali, čak duplo veći od ove sobice, motion capture studio baziran na HTC Vive tehnologiji. Ok, i to je funkcioniralo njima. Nakon toga imaš Gamepires studio koji imaju baš svoj optički OptiTrack motion capture studio, što je super, no oni ga koriste samo za svoje igre, znači ne pružaju usluge vani, možda i pružaju, ali nisam ih pitao. Oko nas se stvorio, tipa u Poljskoj se stvorio dobar studio koji nudi sve online, znači ti se spojiš doslovce, imaš live, ti kao redatelj, imaš live glumce, koordiniraš s njima,
cijene su po 3, 4, 5 tisuća eura po danu, znači i to su te cijene, i protiv toga ne možeš. Tako da zapravo ti ne znam točno odgovoriti na pitanje. Ako postoji, onda ne znam za njega. No, ovo su neki primjeri onih koji znam da postoje i to je to. Ok, idemo mi krenuti s ovime. Znači, ovo hoću jako brzo biti kratak jer ovo su povijesne sezancije koje nas ne zanimaju, ali čisto ovako, znači gluma se stvorila prvi zapisi o glumi govore o čovjeku koji se zvao Thespis i on je tako nekako prvi glumac zabilježen u tim povijesnim zapisima. Radio je drame, tragedije, komedije i nakon njega s vremenom gluma se počela razvijati. Dolazimo do točke Shakespearea koji više daje značaj glumi na neki svoj način, više kroz pisanu formu i kroz izražajnu formu, većim gestikulacijama tijela. I nakon toga, kroz vrijeme su se otvorile i glumačke škole gdje si se ti jednostavno mogao isprofilirati kao kazališni glumac. Sve nakon toga dolazi filmska gluma, koja isto je gluma, ali je specifična i zapravo ti je potreban drugi set skillova da bi mogao biti filmski glumac. Znači, moram se vratiti na kazališnu glumu. Bili ste u kazalištu, vidjeli ste glumu. Gluma je široka, gluma je velika, pokreti su veći, glas je jači, gestikulacije, mimike su veće, da mogu doći do gledatelja u zadnjim bilo gdje u gledateljstvu. Nakon toga dolazimo do tog prvog, ajmo reći, načina snimanja videozapisa, to je nijemi film. I pošto još nije postojao zvuk, imali smo samo te pokretne slike, ali pošto nije postojao zvuk, moralo se isto nekako dati do izražaja sa glumom. No, kazališna gluma tu nije previše funkcionirala. Mislim, funkcionirala je, no onda dolaskom zvuka u samoj slici, jednostavno i ta gluma je nekako spuštena na niži nivo, jer si imao više informacija do kojih si mogao izraziti glumu. U njemom filmu se super vidi taj nekakav način filmske glume koji kopira direktno iz kazališnih načina glume. Znači, pioniri su dakle, i Chaplin, Lillian Gish, Lynn Moore, svi ti ljudi koji su zapravo pokušali prebaciti svoje glumačko umjeće na ovakav novi način medija. To je tada bio novi način medija i mislim da su se ljudi super prilagodili prema tome. Od tada imamo progresiju glume jer se vidjelo da imamo novi princip glume i treba nam nešto što će bolje prikazati glumu preko videozapisa. I tu znači dolazimo do Stanislavskog, Meisnera, Čehova, koji na svoje načine pokušavaju otvoriti glumca da bude spreman za i kazalište, ali isto tako i za film, gdje se traži realnost, originalnost i jedinstvenost i kao glumac ili u teatru ili u filmu. Ok. Kod motion capture-a, ovo je sad, ovo što vidite ispred sebe su to jest jedan lik iz nekakve igrice, to jest igre. I kod motion capture-a je isto prvo jako bitno, kada ga želite implementirati, je vidjeti da li vaš projekt zahtjeva motion capture. Neki projekti, na primjer, ne zahtijevaju to, zahtijevaju ručno animiranje. No neki projekti zahtijevaju da ti kopiraš ljudski pokret. Tako da nekakve ovakve igre sa malim ikonicama nemaš tu šta motion capture raditi, jednostavno to je sve ručno animirano. No, ako dolazimo do ovakvih likova kod kojih je potrebna gluma i nekakav performance, onda apsolutno da, motion capture je your thing to go. E sad, motion capture se dijeli vjerovali ili ne, na dvije grane. To je jednostavna
to je sami motion capture, ili složena i to je performance capture. Sad ćemo objasniti šta je jedno, šta je drugo. Kroz ove nekakve gifiće vidite da imamo ispred sebe nekakve bazične pokrete. Da li je to nekakav skok, hodanje, luk strijela ili nekakvi udarci. I to je to za što mene zapravo trenutno angažiraju sa ovim odjelom studije za igre, a to su izvođenje jednostavnih pokreta. Ovo spada pod motion capture. Jer jednostavno radi se o pokretu, o radnji, o možda reakciji, o nekakvom mirovanju i tu nema previše nekakvih teških elemenata. No, dolazimo do onoga što je jako zabavno za raditi, jako zapravo, nije teško, ali zahtjeva puno procesa da bi se napravilo, a to je složena motion capture gluma koja se više ne zove motion capture nego performance capture. Zašto performance? Jer je performance ili performance kako ga zovu na engleskom, to nešto što glumac daje ispred kamere, no ovog puta iza digitalnog ekrana. I radi se o nekakvim digitalnim likovima. Ovo lijevo je isto tako rekreacija digitalna Andy Serkisa. Ovo desno je rekreacija. Probat ću naći ovaj video, jako je zanimljiv da vam pustim odmah poslije ovoga. Te evo ga Andy Serkis ovdje i njegova digitalna rekreacija majmuna u Planet of the Apes. Nema tu previše mudrolije. Motion capture kao takav se sastoji od body tracking hardvera, to je znači ovo što imam na sebi, znači nekakvi senzori koji svojim pokretom, koji registriraju bilo kakav pokret i pišu ga te šalju u sami PC koji sa svojim softverom registrira cijeli skeletalni sistem i zapisuje ga. Face tracking software je nešto što ovi glumci imaju na glavi, na primjer. To je kamera koja se nalazi ispred tebe kako bi snimila tvoje lice, tvoje mimike lica dok glumiš. Da bi se i pokreti očiju i pokreti usana, da bi se napravio što vjerodostojniji lik. I vjerovali ili ne, treba vam glumac. Ili barem performer onog dijela koji hoćete uhvatiti sa motion capture tehnikom. Znači, ako je to ples, apsolutno vam treba plesati, što glumac nema šta tražiti. Ako je to kazalište, trebaš 2 glumca koje izvode ili koliko god glumaca izvodi tu digitalnu predstavu. Tako da, ako su to nekakvi stantovi, onda stuntmeni, niti glumac, niti ljudi koji se s time ne bave, jer je vrlo komplicirano. Komplicirano je napraviti sami stunt, no kompliciranije je napraviti stunt u ovakvom dijelu. Tako da zapravo ovisi o vašem projektu koga ćete staviti u cijelom ovom sistemu. Jel? Ok, neću puštati glas, ali tipa ovo što sad vidite je jedna igra koja je izašla jako nedavno i bazirala se apsolutno na motion capture tehnici. Ispred sebe vidite, sad moram pauzirati, ove crvene kamerice koje vidite, to su zapravo najsuvremeniji optički sistemi za motion capture, znači najprecizniji su. Ove daske i kutije što vidite su jednostavno propovi. Znači, postoji igra ima svoj 3D okoliš. I sad po tom 3D okolišu glumac mora nekako reagirati. Najbrže i najjednostavnije je samo postaviti elementarne stvari ovih propova na sceni, kako bi glumac mogao s njima on naravno i vidi kako scena izgleda, redatelj mu kaže i napravi cijelu scenu i to je to. I ide sama gluma. I onda ovako to izgleda na kraju sve te obrade koje je potrebna nakon snimanja motion capture-a. Jer motion capture je zapravo jedan jako mali element koji se jako i brzo obavi. Hajmo reći za ovu igru su radili nekih 3 godine.
motion capture se napravio za 2 mjeseca. Znači, to su omjeri. Jer jednostavno nemaš šta, jednostavno pustiš glumca u dogovoru sa redateljem šta treba raditi i to je nekako to. Znači ove točkice, kuglice koje vidite po njima su jednostavno markeri koje ove crvene kamere registriraju i po tome se program zna bazirati gdje se glumac nalazi. Ok. Igra se zvala Detroit, nešto, jako je zapravo dobro bila, ali pogledat ću kasnije ako nekog zanima. Ok, ćemo dalje. Prednosti. Aha. E sad, bavite se plesom, bavite se filmom, bavite se IP-em. U svakom kestanju glumaca za film prođe, za jednu ulogu prođe preko 1000 glumaca. Znači dok ne nađeš onog pravog ili pravu. No nekad moraš žrtvovati neke stvari, znači glumac super izgleda, ali ne glumi najbolje, ali je tu bitan izgled. Pa ćeš uzeti tog glumca. Ili glumac super glumi, ali mi nije tog izgleda, ali znači uvijek moraš raditi nekakve kompromise. Ovdje ne moraš. Zašto? Zato što doslovce možeš kombinirati više elemenata. Ovo što vidite je Elizabeth iz igre Bioshock. Ken Levine je režiser svega toga. I radi se o tome da je ovaj lik rađen od 3 različite osobe. Jedna je radila glas, po jednoj su modelirali tijelo i treća je radila pokret, to jest glumu kroz pokret. I ono što su dobili, ne znam, možete čuti. Evo ovo je, na primjer, voice dubbing za gdje jedna glumica snima glas. Po ovoj glumici su radili lice i tijelo. Te evo treće koja je radila sami pokret. Ok. I ono što sam zapravo htio reći, da, to su prednosti motion capture sustava, je da ti možeš kombinirati više ljudi da bi stvorio jednog lika. Ne moraš se bazirati na tom jednom liku koji, hej, da li ću žrtvovati izgled ili glumu ili njegov pokret ili možeš doslovce stvoriti od 5 likova možeš stvoriti jednog. Ok. Ima jedna stvar kod motion capture-a, a to je da, zašto kažem da je motion capture, opustit ću ovo da se vrti u pozadini dok pričam. Zašto kažem da je motion capture je jedan mali dio? Zato što niti jedan sistem, da li ovaj moj prenosni ili ovaj kao u studiju što ste vidjeli, niti jedan sistem koji snimi pokret ne daje savršene rezultate. Daje približno savršene rezultate, no ono što je potrebno je kasnije te rezultate spojiti sa 3D modelom. Tu dolazi do čišćenja mocap snimke, tu dolazi do ljepljenja na sami 3D model, pa zato što smo imali glumca koji je bio manji, njegove proporcije nisu takve, a imamo 3D lika koji je veći, potrebno je podesiti omjer pokreta, a isto tako i maknuti sve nekakve mikro smetnje koje su se desile, tako da ako snimimo u jednom danu motion capture, idućih 7 dana se obrađuje da bi dobili, ne znam, nekakvu scenu od 2 minute. I ovako nekako izgledaju podaci koje dobijete u motion capture softveru prije nego što ga lijepite na sami 3D model. Okay. Dalje. Aha, evo. Ovako izgleda kada se ti podaci stave na 3D modele.
I ovo se zove raw footage, znači sirova snimka koja nije obrađena. Vidjet ćete da jednostavno modeli nisu dovoljno blizu spojeni, no ovo je sve placeholder koji na kraju dana kad se obradi dobijemo scenu koju smo htjeli. I ne obradi se na kraju dana nego za 7 dana. Ok, u filmu, kod snimanja filma imamo hrpu ljudi koja radi na njemu, doslovce na velikim naslovima mogu biti preko 1000 ljudi, timovi iz cijelog svijeta. I jako je slično u motion capture implementaciji. Imate motion capture artista ili specijalista koji to sve snima. Da li imate glumce ili stuntmene koji vam to odrađuju. I onda studio koji to sve obrađuje. Znači, 3D model, 3D okoliš, kamera unutar toga svega. I to je manje više to. No, za ove stavke je potrebno vremena da bi se napravile i ispeglale. Isto kao i u kazališnoj predstavi i u filmu, recept za ovakve projekte je dobro napisana priča koja se izvodi, redatelj koji to sve vodi, ok, imaš glumce za koje si siguran da će ti odraditi ono što želiš, te ajmo reći glazba u pozadini. Ovo je, na primjer, u zadnje vrijeme jedan film koji je jako dobro implementirao mocap unutar svojeg nekakvog proizvodnog procesa. Znači, cijeli Avengers, cijela franšiza, na njima su radili studiji iz Beograda, mislim da iz Mađarske, ok, iz Hollywooda, iz Los Angelesa. I sad ćemo malo pokazati kako je to tu izgledalo. Ne. Gdje mi je taj film? Zašto? Aha, to mi je kasnije. Ok, onda ću kasnije pokazati od čega se sastojao preko YouTube-a taj proces. Ok. Naše podneblje. Imamo odlične kazališne glumce, odlične kazališne redatelje, imamo odlične plesne kuće, odlične plesače. I imamo jedan COVID koji ti ne dopušta da to sve prezentiraš. Moram dati disclaimer da digitalni prikaz je isto nešto kao i film. Nikad neće zamijeniti onu pravu interakciju sa ljudima, ali će biti dobar suplement. Jedan projekt koji pokušavam i guram prema tome da se ostvari je nekakva mini studio koji će pričati takve priče kroz virtualnu stvarnost i kroz ove tehnike. Znači, nekakve kazališne predstave će biti odrađene preko toga, nekakvi plesni performansi će biti odrađeni preko toga. I sada, ono što gledatelji vole u svemu je da probaju što više biti u cijelom tom live prijenosu. I to je nešto što motion capture isto može ponuditi. Ne znam jel se čuje glas kad ga pustim. Ne čuje se. Ne čuje se. Okay. Sad se čuje. Aha, ok. This power to destroy me. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him. Never let him go. Let him rot here. You're the one watching. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will be nothing. What you have just seen was not the pre-canned scene from a game. It was performed live by an actress and rendered in real time directly within the game world, marking a milestone in real-time performance capture. Dakle, sad ću ja preuzeti. Ovo, znači, kao što su rekli, ovo što ste vidjeli je live prijenos, live implementacija glumice u virtualno okruženje. Dakle, glumica je izvodila nekakav svoj komad
Radi se isto, naravno, također o igri, no igra sa elementima te kazališne glume, kazališne dostave, cijele te priče. Ono gdje nekako vidim da bi kazališta mogla eksperimentirati sa mokepom je da jednostavno digitaliziraju nekakav probni komad koji traje 10 ili 15 minuta, te probaju ga ispričati u ovom svijetu. Odrada je malo drukčija, znači kao što sam rekao, postoji sama gluma, ok, no postoji nakon glume, nakon što se snimi, period gdje artisti moraju crtati 3D lika, uređivati podatke koji su snimljeni, da bi dostavili sami zadnji proizvod. Vidimo. Znači procesi s kojima se to jednostavno radilo da bi dobili komad. I sad pitanje je, da li postoji tržište za tako nešto? Na našem terenu ne baš. No ovo je online proizvod koji se može plasirati online i onda definitivno postoji tržište za tako nešto. To je nekako gdje vidim da bi kazališta mogla krenuti tim putem i eksperimentirati s time, zato što se vani već eksperimentira s time jako puno. I funkcionira ok. A mi imamo jako dobre predstave i jako dobre glumce i bilo bi šteta da se to tipa ne pokaže vani. Jedan disclaimer sa moje strane je, postoji pitanje da, ali već se i prije snimalo sa kamerama kazališne predstave. Ne. Kruške i jabuke, doslovce. Snimanje s videom je failalo upravo zbog toga što ti nisi imao onu interakciju i nisi bio tamo. VR, to jest motion capture, u implementaciji s VR-om ti dopušta da si tamo i da jednostavno unutar scene ti možeš kao gledatelj raditi interakciju sa scenom ako je projekt napravio da se može raditi interakcija sa scenom. Tako da potencijal je veliki za kazališta, na primjer. Ples. Ovo je jedan mali projekt kojeg su napravili. Nije jedini, ali samo da objasnim o čem se radi. Ok, dakle, plesačica ili plesač, svejedno je, koja ima po sebi te senzore s kojima se to sve zapisuje u program. Imali su ideju napraviti virtualni ples. Uspjeli su u tome, no evo malo kako izgleda taj cijeli proces. Znači, plesači su obučeni u te senzore, radi se o suvremenom plesu ili tangu ili svejedno što, hip-hop. I ovako nekako izgleda. Ovo je direktno iz Skelet System iz programa koji je, i kako izgleda kada se snimi. I ovo je obrađeni Skelet System, ovo nije čista snimka jer je čista snimka prljava, to vidim ja. I ono na kraju, ovo je bio nekako njihov projekt gdje su svjetlosno reprezentirali pomicanje svih udova. Izgledalo je fora. Da li je to nešto što treba ponoviti? Isti ovakav projekt ne. Da li je to nešto što može, na čemu se treba eksperimentirati? Da. Znači, ples kroz motion capture samo treba smisliti na koji način napraviti projekt i reprezentirati. Znači, doslovce možeš dobiti scenografiju kakvu želiš, osvjetljenje kakvu želiš, lika kojeg želiš. Znači, ti ne moraš biti, ti možeš biti nekakva životinja, nekakva spodoba ili nekakve osnovne forme, svejedno je. Znači, doslovce veliki potencijal za plesnu skupinu. Mislim da ću ići raditi mock-up sa kolegicom koja se bavi s plesom, pa čisto da vidimo kako to izgleda, ali trenutno nemam te podatke ovdje da bi vam pokazao, nažalost. I na kraju baština, kulturna baština. This tutorial is sponsored
U kulturnoj baštini imamo, na primjer, imamo jako puno kulturne baštine u Hrvatskoj koja zbog iseljavanja ljudi, na primjer, iz nekakvih sela propada. A to se jako lako može sačuvati digitalizacijom, to je 3D skeniranjem. I to nema prevelike veze sa motion captureom. Ono što ima, na primjer, je, ok, imamo jedno selo koje je odumrlo, jako ima zanimljivu baštinsku vrijednost i idemo ga rekreirati. Znači, doslovce rekreiramo, ajmo reći, taj grad ili selo, te ljude u njemu, te kako su se oblačili, te kako, što je njihova, nekakav proces njihove kulture, jel? No, ovo je više stavka za muzeje, ovo je više stavka za nezavisne projekte koji žele eksperimentirati i isto se tako dotiče nekakvog game developmenta, to jest da imaš ljude koji se bave s time, to jest da mogu napraviti to cijelo okruženje. I nekako je, i naravno može se eksperimentirati jako, ples. Na primjer, ples u kulturnoj baštini, stari češki ples koji lagano isto odumire jer ga ljudi sve manje i manje plešu. Napravi se 3D digitalni lik tih ljudi u narodnim nošnjama, otpleše se ples, snimi se i imamo virtualnu reprezentaciju tog plesa koja je sačuvana za jedno jako duže vrijeme. Jel? Čak što više ti možeš biti unutar toga cijelog projekta da bi vidio kako se to odvijalo. I to je nekako to sa prezentacijom. Tako da ću ja ovdje završiti ovaj slideshow. I malo ću stati sa pričom, tako da pucajte što vas zanima. Ako imate kakvih pitanja. Mene recimo zanima koja bi bila cijena. Zanima me koja bi bila cijena, na primjer, da se napravi 10 minuta materijala nekog plesa, da se čak ne moraju niti lica iscrtavati, nego da bude u 3D modelu samo. 10 minuta materijala. Reći ću ugrubo jer ja to ne pružam tu uslugu, no sa kolegama otprilike znam kako se može napraviti i na to pucamo sada. Ajmo reći da se radi o plesu. Okay. Ima jedna poteškoća koja se mora riješiti u tom plesu, a to je da li je to ples u jednom komadu? Pa mislim, recimo da ako je 10 minuta. Da. Da li misliš da bi se mogli rascijepkati segmenti po 30 sekundi? Misliš kao sekvenca? Da. Može biti cijeli ples, ali da li da se može rezati na jednom mjestu u 30 sekundi i onda nastaviti dalje? Dobro, recimo. Ok. Jer u ovome je stvar, ono što sam rekao, ovo djelo je koje je vrlo cjenovno prihvatljivo, ima taj problem da se desinkronizira. Znači, nakon 30 do minutu ti više nemaš onaj, noge će se udaljiti, ruke će početi driftati okolo. Nije u toj mjeri, ne mora značiti, ali kod nekih velikih pokreta da. I onda se to sve treba cijepkati na idealno je 30 sekundi, ali može i na duže, minuta, 2 minute. Kužim. Za to je potreban animator, za to je potreban i 3D okruženje i ja pretpostavljam, i znači plesač koji će to odraditi, ja pretpostavljam da između 5 do 7 tisuća kuna, može čak i 9. Da. Pa nije to tako strašno. Pa nije. Poanta je sa ovim modelima da to postane sve više i više ono kao prihvatljivo. Tako da, ali sad buvam na pamet, ovisi o... Jer tu nema šta, znači imaš jednog čovjeka koji radi pokret i jedino što čistiš je to. To je prvi segment, znači prvo bi se snimalo, onda bi se čistilo, onda bi se stavljalo na 3D model i u samo okruženje koje želiš i to je to. I onda je samo pitanje kako ga plasiraš, da li je to igra, da li je to VR experience, da li je to... Da.
Pozdrav, dobar večer. Ja sam Natko, malo sam zakasnio, ispričavam se, pozdravljam sve. Imam samo pitanje o kojem to odjelu govorite koje je cjenovno pristupačno? Ovo trenutno što imam na sebi je Rokoko odjelo koje se sad masovno Rokoko Smart Suit. Tako je, to je to. Super. I ono košta oko $2.500. Aha. I to je cjenovno prihvatljivo zato što X-Sense odjelo koje je otporno na sve to i s kojim možeš raditi bilo što, dođe 150.000 kuna. Da. I vi ste zadovoljni s tim odjelom koji koristite? Ne, i da i ne. I sad ću objasniti zašto. Prije ovoga imam ga još uvijek tu, Perception Neuron odjelo, koje super radi, no smetamo magnetizam. Jel? A cijela poanta sa magnetizmom je ta da u samim zidovima imamo željezne šipke na koje se magnetiči iz ovih senzora navuku i počinje sve driftati. Ono što Perception Neuron nije imao, to moje prvo izdanje, nije imao dobar editor. I ja nisam mogao puno s tim. Mogao sam ga provući kroz Motion Builder, program koji to počisti malo bolje, ali nisam mogao editirati. Rokoko ima apsolutno iste senzore, no ima bolji editor. Ima bržu podršku, imaju nekakve ciljeve gdje će integrirati vibe tehniku da to bude sve preciznije, pa mu magnetizam neće toliko smetati. Aha. U tom sam zadovoljan sa Rokokom, da. I nekako ima bolje filtere koji izanaliziraju nakon što napraviš edit, cijeli kontakt edit, bolje izanaliziraju pokret i dobiješ jako super rezultate. Super, hvala. Eto. Imamo pitanje od Zdravka, od Zdrksija. Kaže, dva pitanja su: koje je minimum opreme da se može početi eksperimentirati s mock-upom? I i drugo pitanje, koliko se može, ako se može kamera tracing u Blenderu koristiti za mock-up kombinacije? Sad možda je nešto od toga, nešto što si htio kasnije pričati o opremi. Ne, super je pitanje, zato što možda nisam htio se toga dotaknuti, nego samo spomenuti, ali sad ćemo. Znači, dovoljno ti je samo odjelo. Znači, dovoljno ti je samo ovo, PC ili laptop i ti dobiješ software uz to i čao bela, snimaš, pičiš, to je to. Ono što si pitao za kameru se tiče virtualne produkcije. Ako ste malo ako gledate malo ovoga serije i ako ste gledali Mandalorian je prva serija koja je u potpunosti napravljena virtualnom produkcijom. Šta to znači? One sve scene što vidite u Mandalorianu su u potpunosti LED paneli. Znači, čovjek stoji u studiju, no iza njega su LED paneli gdje oni projiciraju pozadinu i onda se to s time snima. Virtualna produkcija, na primjer, ovo odjelo podržava virtualnu produkciju i ima opciju za nekakvih, $20-30 mjesečno koristiti to što si pitao, a to je kamera sa tracingom. Nisam siguran da li ide kroz Blender. Blender je super jer onda imaš free zapravo add-onove koje možeš koristiti, ali ovi proizvođači odjela pokušavaju to naplatiti. Unreal ima jako dobru podršku za to. Unreal je jak sa virtualnom produkcijom jer Mandalorian je njihov, manje više. I to je to. Tako da samo za motion capture odjelo, a za traceanje sa kamerom Blender ili Unreal pluginovi funkcionira. Eto. Ima još kao pitanje. Što to znači traceanje sa kamerom? Jednostavno kao što redatelj fotografije ima kameru na sebi i traži kadar u stvarnom vremenu, to je to. To je isto ta kamera, da li je drži redatelj ili je drži direktor fotografije, svejedno je, gdje on traži, on ima na cijelom LED screenu cijeli kadar, jer ispred sebe ga ne vidi, jer ispred sebe ne postoji ništa, to je sve virtualna produkcija. No on se onda kreće unutar prostora svojeg da bi se isto kretao u virtualnoj produkciji i traceao, to jest tražio kadar koji mu je odgovarajući za snimanje scene. Aha. Na to sam mislio pod traceanje.
moja terminologija. I onda bi se praktički s tim odjelom moglo koristiti tako, traceat kameru. Mhm. Znači, doslovce imate glumce, na primjer, stavili ste tri glumce u odjelo, stavili ste ih u prostoriju, no ne želite njih kadrirati, želite kadrirati unutar cijelog virtualnog svijeta. I zapravo vi pucate na njih i tražite kadar kamerom, ali vama je na skrinu cijeli virtualni svijet gdje vidite njih u virtualnom izdanju. Funkcionira. I te senzore sa odjela stavite zapravo, zalijepite na kameru. Tako ide jedan senzor, kao prop senzor se to zove, ide na kameru, za bolju preciznost idu 2 do čak i 3, čija produkcija dopušta, ali i to je to. Znači kamera je detektirana unutar programa i prati svaki vaš pokret, kadrirate i to je to. Da, super, hvala. Da, šta? Evo, kaže Tomislav da postoje pluginovi koji rade kamera tracking iz samog videa, samo se mogu staviti markeri zbog kontrasta, jel? Mm-hmm. Da, to je to. Da, on se kuži u to isto malo više pa mu je jasnije, ali to je poanta. Znači nekako motion capture nije samo dio, motion capture je samo dio velikog procesa virtualne produkcije koja nam je sad dostupna, nije nama svima, dostupna je zapravo produkcijama većim, no postoje načini kako da netko ko se hoće s time baviti dođe do toga. Odjela su tu, mogu posuditi, možemo isprobati, ako god budete imali kakvu ideju za isprobati, tu smo. Ok, sa prezentacijom sam završio i sad bi bilo zgodno pokazati kako to zapravo izgleda za stvarno. No, zapravo htio sam se osvrnuti na... vratit ćemo se još samo na par ovih videića koje sam htio prezentirati. Samo sekundu, molim vas. Ok. This part's the video. We don't want to spoil. Se još uvijek streama? Je. The fun. One of the most... Ok, vidite na screenu? Debi, jel se vidi na screenu? Share? Je, ok. Znači, bila je tamo jedna slika od Avengera što sam pustio i ovo je nekako virtualni... ovo je Game of Thrones, dobro, nebitno. Htio sam pokazati kako izgleda uživo set... evo na primjer Alita. Digitalni svijet, digitalna osoba, kako to tako stvarno izgleda, zato što s desne strane vidite glumicu koja nosi cijelo odijelo i s lijeve strane završnu odradu 3D modela. Naravno, postoje klasične kamere koje snimaju cijeli film i glumica u odijelu ili glumac u odijelu koja odrađuje cijeli motion capture, to je performance capture. Thanos mi je negdje pobjegao. Thanos se vrati se. Tu si Thanos. Avengeri, evo ga kako su izgledale te scene. On je znači lik koji je zamijenjen digitalno Josh Brolin u ovog Thanosa. I kao što sam rekao, sama gluma i samo snimanje motion capture procesa se odradi u 2-3 dana. Ono što slijedi nakon toga, cijela ta animacija, cijeli taj proces čišćenja, ovisi o tome koliko je scena kompleksna. Za same Avengere znam da su ih još odrađivali, to jest ove efekte i cijeli mocap implementaciju, sami dan, 2 sata prije prikazivanja u svjetskim kinima su imali zadnji eksport. Ok, tako nekako izgleda virtualni set sa
sa motion capture glumcima, i tu nešto izvode, ali da nije bitno. I sad, motion capture unutar igara. Igre su shvatile da jednostavno je gotovo sa pucačinama i stvarima koje su onako vrlo, vrlo plošne i pokušavaju staviti unutar svojih proizvoda stvarnu glumu. Ovdje je jedan prikaz igre koja se zove Mafija, gdje imamo s lijeve strane glumca koji glumi, te završnu 3D renderiranu sliku same igre, to jest same cutscene. Ono što je bitno za reći, kazališni glumci su ko stvoreni za ovo, motion capture, jer motion capture je fizikalna gluma. Da, zahtjeva nekakve vještine možda, da, imat ćeš upalu mišića ako nisi u nekakvom treningu, ali onako kako ti kao kazališni glumac dostavljaš široko, to je nekako the way kako bi trebalo glumiti. Vidite, znači, na samoj snimci on radi velike pokrete, velike gestikulacije, ali to je samo zato što takva gluma dolazi do izražaja u samoj igri. Oni su, Mafija, na primjer, po meni pogodila cijeli taj workflow, kako se kaže, znači cijeli princip, proces koji imaju najbolje optimiziran za snimanje glumaca. Ok, pustit ću ovo da se vrti u pozadini. I nekako sada smo došli do trenutka kada bi vidjeli kako to izgleda uživo. Taman dok ja to ovo sve popalim. Sad kužim zašto ono računala, laptopi, ovi Alienware i slično, koje su im cijene brutalne, osim što izgledaju jako Alienware to. Sad kužim ti, stvarno trebaš imati računalo koje može isprocesirati ovak nešto. Mislim, ne samo i ono i sa strane, s pozicije nekog ko stvarno radi te igre, to mora biti još više na steroidima, nego uopće da tvoja grafička može ovo vrtiti, ti stvarno moraš imati ono brutalnu zjer, ono, na računalu. Da. To je stvarno, mislim, ono... Vidi, za samo snimanje možda čak ni ne. Da, trebaš imati malo jači stroj, no za ovu završnu obradu 3 Alienware da ti renderiraju, znači ove scene koliko se znaju renderirati, to je strašno. Da. Mislim, ja sam davno radila, mislim, krajem 90-ih sa 3D Maxom i slično i Pozerom i znam koliko je to trajalo, to renderiranje i sve skupa i mogu misliti koliko je sad. Ovo je svemirski brod, mislim, nevjerojatno, da. Da, no nekako kako se natrpalo hrpa te tehnologije i laptopa koji su postali sve jeftiniji i jeftiniji, stvarno nije problem danas nabaviti takvu nekakvu, ajmo reći, zvjerku da ti vrti ono što ti treba za tvoj projekt. Ja puštam ovo da se vrti u pozadini dok ne popalim sve ove bijesne programe za reprodukciju. Da, to je moralo pratiti jedno drugo. Da bi se mogla razvijati, morali su na kraju krajeva imati računala koje mogu to konzumirati, koje mogu prožvakati sve to, tu količinu podataka, to je, mislim, nevjerojatno, baš... Da. Okay. A daj mi reci vezano uz kamere i to, ima li tu neke specifičnosti toga, da li, ili možda to za kraj radionice ostaviti neku kao tu varijantu DIY mogućnosti, što je po tebi neka najoptimalnija varijanta s kojom ljudi mogu neko džepno izdanje opreme s kojom mogu se barem malo poigrati, bar ući taj svijet, iako je očigledno da za neki pro level moraš imati naravno iza sebe i hardware i software koji podržava. I koliko toga od ovih stvari je open source zapravo? Apsolutno možeš sklepati nešto svoje i to nije više problem. Da li Vive trackeri
da li ovako nekakvo jeftino odijelo koje kupiš na eBayu funkcionira. Svi ovi imaju taj problem sa magnetizmom, no nađeš prostoricu negdje gdje nema tog magnetizma toliko i jednostavno možeš odraditi svoje projekte. Postoje dosta open source programa gdje ti možeš to sklepati čisto za testiranje, no da, kak si rekla, za neki high-end nešto ti moraš angažirati ljude, moraš angažirati opremu koja je jako skupa. Jel? Evo sad ćemo sekundu mi dajte samo da postavim ove Studio Source, tu si. Slobodno ako vam padne koje pitanje. Fascinantno je gledati i za to, fascinantno je gledati u paralelku ovog što se zbiva, ne znam kak je vama ostalima, ali nevjerojatno je to ogoljavanje koje je napravljeno, gdje i kostimi i sve ovo već izgleda science fiction s tom opremom i onda zapravo gledaš paralelno, još gledaš dvije science fiction opcije, ne? Kuš, genijalno mi je to. Ili sam samo ja koja sam to doživjela tako? Ovo je fantastično. Ovo je stvarno fantastično. Gledaš u biti kostur na koji onda sve ide to drugo. Da. Ok, nisam te ljudi, da, ok. Da, naravno da mi ovo sad neće raditi. Jučer je radilo. 3 put smo provjerili sa animatorom. Ali to je tak. Sekundu mi još dajte. A to, mi smo svi koji se zezamo sa tehnologijom, sa svim tim stvarima koje radimo, to znamo. To isto kao kada prije otvaranja izložbi je rad koji je radio Krepa. Zapravo svaka otvorenje izložbe novih medija, ovih stvari je slavlje i ljudi su presretni kad vidite umjetnika, ne zato što je sad nego sretan kad mu rad uopće radi. Mislim, jer on je Krepa prije početka izložbe, posebno ako ideš, točno to što kaže Zdravko, prokleti gremlini, ali to je istina. Isto koji je kad imaš koncert, postaviš stvari i onda odjedanput sve jedan kabel pomakni, gotovo sve, kogod. Mislim da je to jednostavno realnost svega toga, tako da, mislim, sa svim tim stvarima. Ok, nadam se da vidite sad, jel se streama ovaj žuti čovječuljak? To si ti? Ja. Opa! Okay. I to je to, znači imate jedan program koji hvata cijele ove pokrete u cijelom live okruženju live glumca kojeg imate u sceni. Jel? I sad to mogu biti nekakva obična kodanja, što god scena zahtjeva. Tamo imamo, stisnemo rekord, ovdje dolje, čekajte da pravim, ne mogu, dolje je rekord, crvena točkica i jednostavno je to. Ono gdje mene angažiraju je trenutno za performance capture. Za performance capture moram ići van, na primjer, u Češku i Englesku i tako to, no motion capture gdje imaju nekakvog lika koji odrađuje nekakvu sekvencu, da li borilačku ili da li sa nekakvim tropom koji je potreban da bi se odradio ne. Vrlo je jednostavno, senzori te prate i sad polako će se početi dešavati, evo vidite, znači gdje su mi noge zajedno. To je to što pričam, ovo djelo je sklono desinkroniziranju. Ja kao mock-up artist, specijalist, što god, znam kako zaobići to, znam kako kompenzirati. Znači odmah znam gdje mi ud bježi, da ga znam podesiti sebi na tijelu, da mi snimka prođe relativno normalno. Jel? E sad, nakon svega toga, hajdemo reći da radimo sa pantomimičarom.
To se Wow. ti za laptopom, ja? O da, To se- jedino što neću sad imati aktivno je lice, ali to je to. Marcel Marceau si postao, da. Ima jedna jako bitna stvar u motion capture glumi, a to je omjer i masa. Ja kao čovjek od 170 cm neću se kretati kao ako imamo 3D lika od 2 metra. Ne. Ali kao glumac moram naći način kako da to napravim nekakav bypass. Znači, ovako bi se nekako, recimo, najvjerojatnije kretao čovjek od 2 metra. Sporije, no, i to se traži, naravno, to se traži dok ne dobijemo rezultat koji je odgovarajući. Visoki ljudi su ti obično malo pogrbljeni, jer se uvijek spuštaju u ono da bi s drugima pričali, to sam primijetila. Da više Tako, da. Jel da? Da. Ovaj. Postoje opcije nekakvog paddinga koje stavljam na sebe da bih dobio veću masu, da bi mi se ekstremiteti kretali sukladno s tom masom. I sad, ono što konzumeri koji kupe ovo djelo ne obraćaju pažnju na to, je da, ok, oni glume sad nekakvog trećeg lika koji ima apsolutno drugčije proporcije. I završni rezultat meni ne bude uvjerljiv, jer jednostavno nema te mase i nema te fizike koja je realna za takvu masu 3D modela. To je nešto što, na primjer, ja kao mocker glumec apsolutno moram paziti i što se dogovaram prije nego što cijeli proces snimanja krene sa redateljem. Mogli ste vidjeti ono što je Andy Serkis radio za tipa za Planet Majmuna, je da su hodali na štakama, pokušavajući imitirati njihove pokrete. I jednostavno kroz to smo dobili tu uvjerljivost prema gledateljima. Da jednostavno tvoje oko kao gledateljevo oko vidi da ok, ovo mi se sviđa i ovo mi je sve realno. E sad, ono što bi bilo super je, na primjer, snimite nešto sad dok ste tu. Pa, na primjer, vi ste trenutno sada redatelji, a ja snimam ono što vi kažete. No, snimat ću u ovoj reprezentaciji. Ok, koje su želje? Što želite vidjeti na žutom liku? Slobodno recite. A ništa, odpleši nam nešto, nema druge. Prostor ti je takav? Da, nisam baš najbolji plesač, tako da. Aha, ovo je bilo to. Možemo dobiti malo šire. Ruke, da. E sad, ajmo reći da je to nešto što smo snimili ukratko i vidjeli ste tamo da to malo trzucka. To smo snimili pod nekakav take i sada ćete na brzinu vidjeti koji je prvi proces čišćenja. Znači, prvi proces čišćenja je apsolutno pokazati ovim nogama da su na pravom mjestu, to jest da imaju kontakt sa podlogom. Ova snimka trenutno, znači, sjećamo se da sam stajao na 2 noge, no prikazana je samo jedna. Popravit ću to. Jer apsolutno daljnja estimacija ovog programa ovisi o tome kakav će biti kontakt noga. Ok, tu je kontakt. I onda to malo bolje izgleda. Nema onih driftova.
nema onih trzajeva. I mislim, neću dalje čistiti, i to se radi za svaku snimku. I zato sam te pitao, kad si me pitala za ples, zato sam te pitao da li se može to razdijeliti na tipa 30 sekundi. Može i minuta. Može i cijeli ples. U tom slučaju snima se kamerom, video kamerom za referencu i sa ovim programom. Tako da onaj koji čisti ples, koji mora počistiti sve te korake, ima video referencu i zna pospremiti stopala, kontakt stopala gdje su bila. Nakon toga, ovo ide animatoru koji to stavlja na 3D model. Samo malo, sad ćemo to odmah pustiti. Pa neka se vrti. Koji prilagođava cijelu sekvencu i cijeli ples, znači toj prostoriji. Ovo što vidite je jedno tipa osnovno tlo, no može se zamijeniti sa bilo kakvom rekonstrukcijom 3D modela i okoline gdje se nalazi naš protagonist. Jel? Isto tako ovo je tipa, na primjer, sad je bio držao ruke sklopljene zajedno, no to se podešava opet nakon postavljanja. Evo, cijeli ovi mali trzajevi, sve se to onda počisti nakon snimanja. Jel? I to je nekako ukratko nema tu puno mudrolije, samo je potrebno puno vremena. To je nekako proces motion capture-a za film i igre. Znači, on zapravo traži puni pokret, ono što si pričao kad je bila ova gluma kazališna u pitanju ovoj igri Mafija. Znači, traži tu puninu pokreta zato da može u tom procesu renderiranja dalje, jel? Da ga može uopće percipirati, jel? Da ga ne pretvori u jednu malu kretnju, jel? Ne nužno zato. Ima jedna zanimljiva stvar kod toga, a to je da u filmu snimamo male pokrete da bi došli do izražaja zbog cijelog objektiva i ekrana. No ovdje nekako u vizualima igre nekako paše ta kazališna gluma gdje su zapravo to izmišljeni likovi koji su glumljeni stvarnim likovima. I onda nekako ta kazališna gluma dolazi bolje do izražaja. Ne mogu objasniti zašto, ali to funkcionira. Isto kao što ne mogu objasniti zašto je ta minimalna gluma odlična za film. Tako da nije nužno stvar renderiranja, ali funkcionira za projekte. Ne samo u igrama, nego općenito u animaciji je pravilo pretjerivanja pokreta, exaggeration, iz nekog razloga. Jer animacija gdje se animira normalan ljudski pokret nije toliko uvjerljiva kao kad se pretjeruje u pokret. To je to. To animatori najbolje znaju, da. Imaš još jednu zamolbu da odigraš udar struje. Da odigram udar struje? Da. Je li još ima, ali ne pravo, nemoj još te stavljati prst u šteker. A da, baš sam htio sad. Ok, ovo pauziram i idemo se vratiti nazad na ovog lika. Zatvorit ćemo ovu scenu, close take. Slavko, oprosti, ti se baviš animacijom, je li tako? Ja sam Natko, Slavko mi se zove kompjuter. Aha, Natko, oprosti, molim te, da rekao si. Bavim se, radim animirani film. Onda ono što si zapravo pitao na početku, zato sam, na primjer, prešao na ovaj sustav Rokoko, on nije bolji od ovoga što sam imao, ni pošto po senzorima, ali po cijelom ovom editoru, gdje ja mogu svaku scenu otvarati, ovdje imati filtere za uređivanje, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filtera za uređivanje koji mi pomažu da jednostavno popravim ovu cijelu scenu, tu je bolji. I tu više nema razgovora, to je ono što nama treba za
nešto da napravimo dobar take. A to se ne može raditi, čistiti te pokrete u Unrealu ili nekom tako? Može. No animatorima je, na primjer, ja surađujem s animatorom iz Nizozemske koji mu paše ono što ja radim. Ja snimim glumu pokret i očistim je, ove početne kontakt točke koje su jako bitne za daljnju animaciju i dostavim mu tako. Jer da ja to ne počistim, on će imati 2 do 3 puta više posla da ih on počisti, a meni je to ono tipa Da. jako brzo. Ok, znači imamo ovog lika koji se hoće kalibrirati. Kalibracija. Dobro. I ok, Žučo je odlučio jednog dana da bi ubacio tu u svoj šteker nekakvu lampu koju je dobio od djevojke na poklon. Ali Žučo ne zna da trofazna struja nije isto što i dvofazna. Pa je pokušao sa žicom spojiti treći iz trofazne struje za ovo da bi dobio i onda već stres. I onda mu ni Miro iz obližnje birtije nije do koljena bio kako je izgledao kao da je pijan. To je to, na primjer. I onda imamo nekakav take kojeg možemo pregledati i popraviti. Naravno, to sad neću popravljati jer se budemo tu zadržavali na nebitne stvari. Dakle, baš je morao da gura prste tamo gdje mu nije mjesto. Super. Da. Super. Cool. I to je, na primjer, taj prvi dio motion capture-a. I to je to. Da, što možeš mijenjati te kuteve i slično. Ono. Da. Jer to apsolutno dobiš drugu perspektivu, koje su mogućnosti nevjerojatne. Mislim, brutalno. Mislim da odijelo koje košta 12 soma kuna, da je za ovakvu stvar stvarno super i investicija da znaš, a sad ove interferencije koje se događaju, mislim, to je uvijek tako sa senzorima, ali ovo je mrak. Pa, da. Ono što ću svakome predložiti, da nekako dobije, jer poanta je da taj VR i taj mocap, moraš ga probati da bi apsolutno shvatio wow, koje su ideje sa time. Tehnički mi se možemo naći u radioni, tko god bude bio zainteresiran, ja ću donijeti ovo mocap odijelo, obučit ćemo ga da proba i to je to. Ono što predlažem svakome koji je zainteresiran za mocap i nekako kako tu svoju struku prebaciti u digitalan svijet, je da proba na bilo koji način doći do ove igre koja se zove Half-Life Alyx. To je igra za virtualnu stvarnost, no točno ti prikaže šta dobiješ kada prebaciš nekakvu kulturu glume, plesa, izvedbe i filma u igru. Predlažem ovu igru zato što su oni, pratim ih već jako dugo i oni su točno pogodili što treba u VR-u biti prenešeno iz svijeta filma i svijeta glume da bi se postigao dobar efekt pričanja. Znači, ovako to izgleda, ti si jednostavno u tom svijetu i kontroliraš sve apsolutno oko sebe. Naravno, pratiš jednu priču koja se dešava u cijelom tom svijetu, ali poanta je da je on tu na tebi na raspolaganju i ti si dio toga. Eto, to mogu zapisati tipa na kraju. Čisto da...
Evo, i to je otprilike to. Ja neću duljiti previše jer samo ću se ponavljati. Poanta je da je motion capture postao je dostupan. Postoje razine motion capture-a, da, svakako. Znači, prva bi bila ova prenosna odjela, druga malo profesionalnija su velika studija. Jedna bitna stvar je da u svakom od njih postoji čišćenje. U onom skupljem postoji manje čišćenja. U ovim sa odjelima postoji više čišćenja. Rezultat je skoro pa isti. Tako da, evo, za nekakvo eksperimentiranje su dovoljni ovi jednostavni. I to je to. To je nekako svijet motion capture glumca ili motion capture artista trenutno. Ako ima netko neki pitanja, slobodno. Imaš o tome, Slava, pitanje. Tu postoji li nekakva mogućnost kombiniranja podataka sa odjela, sa object trackingom? Naprimjer, Blender ima tu mogućnost da prati markere s videa, pa da se poveća preciznost trackinga. Mislim, pošto se iz videa može izvući apsolutna pozicija bilo kojeg markera u prostoru, ako je kamera statična. Može, ja to nisam isprobavao još, jer tipa uzeo sam ovo odjelo zato što su u razgovoru s tehničarima oni rekli ok, radimo na tome da implementiramo HTC Vive, a to je sustav za virtualnu stvarnost, na svaki od udova te na tijelo i tako ćemo dobiti apsolutno pozicioniranje. Sigurno je već neko eksperimentirao i to pogotovo s ovim rokoko odjelom jer je dostupno za mainstream, za širu masu. Sigurno je eksperimentirao i napravio već nekakve pluginove za Blender. Čak i to je dosta dobro pitanje da budem i ja malo pogledao oko toga. Nemam saznanja, ali ne sumnjam da je neko već probao napraviti nešto za Blender. Koliko ti se čini da se brzo razvija tehnologija u onom smislu investiranja u opreme, savladavanje opreme i slično? Ja recimo kad radimo dosta s nekim muzejima vani koji onda pokušavaju i žele digitalizirati svoje kolekcije, slično i onda je taj jako u posljednje vrijeme, posebno sad sa covidom se svi hoće raditi VR, bez da često imaju uopće predodžbu o čem se radi i onda su mi dosta često govorili ljudi da im je problem da se prebrzo razvija tehnologija, odnosno nešto što im je 1 godinu vrijedilo i nešto što su razvijali s nekim studijem tipa digitalizirali kolekciju, da im više nije sljedeće godine, da su se jednostavno dogodio prijelaz na neku novu tehnologiju i čak ni podaci ni ono što su odradili uopće više nije bilo upotrebljivo. Kužim te. Jedan problem koji ustanove koje žele nekakvu virtualni prikaz, virtualnu tehnologiju, muzeji, što god, koji imaju pred sebe je naći nekoga ko će im znati reći ok, što vi želite i na temelju toga što ste mi rekli, da li to ima smisla ili ne. Jer isto kao i za sve u životu, projekt koji radimo mora rješavati neki problem. Znači, u tom slučaju bi njima bila posjećenost. Ok, ali onda se to mora apsolutno skalirati na uvjete koje imaju i na uvjete koje mogu dati s obzirom na tehnologiju. Tehnologija se lagano mijenja, ali se nije promijenila, sve se to da iskonvertirati. Samo je pitanje da nabaviš ljude koji će to iskonvertirati, ali ti ne možeš nabaviti ljude da iskonvertiraju jer ne znaš ko se s time bavi. Znači, treba ti netko, znači tu upadam ja, jer kako sam zadnjih nekoliko godina jako bio u toj game development sceni, znam što je potrebno, znam tko odrađuje, znači kao nekakav producent mogu skupiti ljude za taj projekt koji ti imaš. Ok, cijena se onda računa, svako želi nešto svoje, pokušamo se naći na istom jeziku da bude cijena dobra i vama i njima i to je to. I znači, nisi imao nekoga ko će ti znati reći, na temelju toga što tebi treba to, taj animator, taj mocap i to, ili će ti reći na temelju onoga što ti želiš, bolje da to ne radiš jer je samo propala investicija.
No to nije nitko kriv, to je jednostavno samo manjak ljudi koji to razumiju da bi ti rekli da li je to ok za tebe ili ne. A što se tiče tehnologije, ona napreduje, da. Ne dobijamo više pomak toliki, znači desio se motion capture i sad da se desi nešto drugo. Ne, imamo motion capture i on ide sve preciznije i preciznije. To ostaje isto. Jednostavno je stvar onda konvertiranja tih datoteka za projekt koji tebi treba. Super, thanks. Okidoki. Ja tehnički sad prošao sam sve što je bitno za motion capture. Evo, tipa ne znam šta ti veliš da li da puštam i dalje nekakva videa gdje su se... Može. Imamo pitanje, Daniel ima tehničko pitanje. Kako rade senzori na ovom konkretnom odjelu? Nema vanjske referentne točke. GPS nije, optika nije. Pokušavam si predočiti kako senzori znaju gdje se u prostoru nalaze i kakva im je međusobna interakcija. Super, nice. To je već to tehničko pitanje. Znači, sva ova prenosna odjela funkcioniraju na IMU tehnici. Znači, jedan sklop sadrži 3 senzora, žiroskop, akcelerometar i magnetoskop. Onaj koji zeza je magnetoskop. Čim se zakači na nekakvu željeznu zezanciju, počinje driftat. Jedina referentna točka je ono centriranje što si vidio na 3, 2, 1, ja stanem, on zna točno da stavim u toj poziciji, rekalibrira udove i to mu je jedina referentna točka polazišta. Sve ostalo je predikcija. Opet ponavljam, zato sam uzeo ovo odjelo, zato što u komunikaciji sa tehničarom oni su rekli, hej, koristit ćemo HTC Vive, koji će ti onda dati apsolutnu poziciju. Znači, postojaće, HTC Vive radi na laseru, ja mislim, nisam siguran. Znači, dobit ćeš odjelo koji ima apsolutni tracking. Jedino koji ima apsolutni tracking su skupi sustavi, OptiTrack, Vicon, koji su sustavi kamera, jel? Da, postoji nekakvi preko Blendera i videa, Kinecta, i to su sve oni do-it-yourself sistemi koje, ako se hoćeš malo poigrati s time, možeš probati. Jel? No, na kraju dana, ako se misliš baviti s time, odjelo, to je to. Eto. Još neko pitanje ima? Znaš za neki primjer odjela koje je napravljeno tipa ovak u nekom, u nekoj DIY varijanti, pa ili je bilo crowdfundano ili nešto slično, ili su to već ovakvi high-end, recimo, proizvodi gotovi? Više ne. Ovaj Rokoko je krenuo kroz crowdfunding, ako se sjećam dobro, a prije toga je Perception Neuron iz Amerike krenuo kroz crowdfunding. Xsense je krenuo prije 20 godina, ja mislim, s tim nekim tehnologijama, ali oni nisu kroz crowdfunding. Da li postoji još koji? Nisam vidio i nemam vremena tražiti, jer crowdfunding obično nema gotov proizvod, nego sve testira. I meni je sad u ovom trenutku trebao proizvod koji mi radi dobar edit. Opet velim, ovo odjelo nema bolje senzore od mog prošlog odjela. Apsolutno su isti, ali bolji je editor. Bolje pripremim cijelu snimku za animator. A koje je prošlo odjelo i kolika je razlika u cijeni? Prošlo odjelo je Perception Neuron, verzija 2 sa 32 senzora. To odjelo je, kad sam ga ja kupovao prije 2 godine, bilo 21.000 kuna. Ali sad je, samo da vidim, znači 1400, sad je nekih 8-9 tisuća kuna novo, jel? Dobijaju se dobri rezultati s njim, ne mogu reći. Za neke ozbiljnije projekte ne baš, ali za testiranje i za osnovni mock-up, da, super je. Naprimjer, za
A da, za osnovne pokrete ne mogu sad reći cijele sekvence, jer ima puno čišćenja, ali to je to. I ono onda izgleda ovako, čak ću ga i odmah popaliti, da se vidi gdje si neurone. Ne. Evo kako je izgledao ovaj prošli program. Jednostavno je puno teže mi je ovdje odraditi nekakvo čišćenje. Evo, dobijaju se dobri rezultati, ne mogu reći, no jednostavno jedino čišćenje što mogu je tu napraviti nekakav čišćenje kontakata stopala sa podlogom. Ne mogu pobrisati mikrotrzajeve, ne mogu pobrisati mikrotrzajeve. I on je dobar, sad za tih 8-9 tisuća kuna, da, cool je. Nije loš. Za početak. Hvala. Dakle, sumirat ću se. Aha, imaš pitanje još pa sorry. Može. Imaš, dakle, za kad smo planirali ovaj praktični dio u radioni, to možemo kad završimo sve se izdogovoriti. Da. Kaže, vidim da dobar dio toga po narudžbi radiš sam, imaš li projekte za koje trebaš pomoć, primaš li volontere, mislim da ipak nije isto prolaziti kroz neku općenitu vježbu i svjedoči konkretnom radu s konkretnim zadatkom, a da bi se stekli neki dodatni uvidi koji bi mogli pomoći za osobnu inspiraciju. Cool. Za sad još nemam. Radim na tome da pružim, znači, online nekakvu uslugu koja će uključivati i motion capture i na kraju odrađivanje cijelog 3D modelinga i stvari koje su potrebne za to. Za to je potrebna malo veća ekipa i definitivno ću tipa prvo posegnuti tu da vidim sa ljudima koji su tu bili, koji žele sudjelovati u tome. Ali do tad ja nemam problem s time da se, znači, nađemo u radioni, odmah vam pokažem tamo na licu mjesta, probate odijelo, vidite da li je to za vas i onda znate, na primjer, jer puno je teže, ajde, kao kupit ću odijelo, pa kupim ga, pa skužim da mi ne treba i pljunuo sam ti 10.000 kuna za ništa. Jel? Tako da, to je, na primjer, nešto što mogu vama zainteresiranima pružiti, da probate, vidite, stvorite svoje ideje za svoje projekte i to je to. A kakva jesi kad kupio odijelo koje ti je bilo premalo? ili je bilo, znaš, kao stavim na sebe, a ne mogu disati, ili stišće previše. Sense odijela mislim da su iz Nizozemske. Ja ne znam jesu... A oni su jako vitki i visoki, Nizozemski. Ne znam šta je s njima, znači probao sam njihovo L odijelo, to jest nosio sam ga u Gamepiresu, u drugom nekom, nije bitno. To me stisnulo full. L, ja sam M, SM. Stisnulo me i da, krećeš se malo utegnutije, ali barem se osjećaš cool. Sva ta odijela su od spandeksa, neka odijela imaju samo strepove, znači koje staviš na bilo koji dio tijela i nema odijela. I tako da je zapravo modularno jako, možeš s istim senzorima čovjeka od 3 metra i s istim senzorima čovjeka od metra i žile. Pa sa tim strepovima su zapravo najviše i radili kad je plesna scena krenula raditi s motion capturingom i to u ovoj čak i neko, ajmo nazvati slobodno rečeno, DIY varijanti od par tisuća eura, onda su zapravo strepovi bili što zbog toga da se vidi dalje tijelo i ekspresija plesača, a i zbog toga što je bilo potrebno da bude portabilno, da stoji, da bude malo, jer sve što ti trebaš negdje, naravno, rješavati problem napajanja nečega i slično, nešto što odijelo već ima unutar sebe sređeno, a u ovim u radi sam varijantama i ovim nekim pionirskim stvarima je to bilo onak
ajmo reći, riješeno ili kroz neko lijepo oblikovano odijelo. Ja vam mogu poslati čak i neke linkove gdje su ljudi sa scene nosive tehnologije tak nešto radili ili stavljali različite vrste senzora na odijelo koje bi se sami sašili. Tu mogućnosti imali. Strapsi su bili, te trake su bili baš nekako onak vrlo specifične. Mislim da je Johannes Biringer isto radio puno s tim i takvi ljudi koji su se bavili tim prvim nekim motion capturingom. Mislim, to je zanimljiva tema sa Kinectom. Mi Kinect imamo isto u radioni i dosta smo se igrali prije par godina, kad je to bilo nekako prije 6-7 godina jako s tim nekim usponom Kinecta krenula, svi su to htjeli raditi, pa se povezivalo i sa Max MSP-em, osim 3D programa i slično. Tako da, tih, mislim, mogućnosti generalno ima kad se baciš u to. No? Da, jedino ovisi o tome koja je ideja projekta i koji je za tu ideju projekta najoptimalniji sistem. Znači, da, može se proći jeftino i može se proći sa jako dobrim rezultatima u toj jeftinoći. Da. Hoće si radiona nabaviti jedan rokoko? Jedan rokoko, ja sam već htjela, sad ću zezat ljude u radioni, već sam vidjela kako prizmu sa tim zapravo zezom, da bi to odjelo i zamislila sam si već moje kolegice, neke Paulu, koja je sa likovne akademije, da je sad došla na ovu radionicu, pogledaći snimku, vjerojatno bi me pilila stalno s tim odjelom. Tako da, sad to će završiti u snimci javno, pa onda će čuti, ali da, to je jako, jako zanimljivo. Da. Ako se ko od vas odluči na rokoko, čak možete mi se javiti, mislim da mogu zbog toga što sam ja kupio i mislim ne reprezentiram ga uopće, mi je to na kraj pameti, ali mislim da mogu zatražiti kod za popust kojeg sam ja iskoristio zapravo i onda sam ga uzeo ne za 2,5 nego za 2,250, što je onak super. Tako da mogu poslati te kodove. Ili se dogovori više nas ovdje na radionici i podijelimo zapravo odijelo. Da. I onda se podijelimo svi kako kome treba po projektu. Ali ako će trebati radionici, ja vam mogu ovo staro malo posuditi dok ga ne prodam. Mislim, ono je na prodaji, ali dok ne ode ovoga, možete eksperimentirati malo. Na njuškalu ti je? Da, na njuškalu mi je. Reko, idem ga staviti. Perception Neuron 2. Da. Evo, ide Slavko, odnosno Natko, ide iščekirat. Novi film animirani će biti. Imaš sve ovdje, kužiš sve preduvjete. Imaš imaš tehniku zastupljenu, imaš neko ko će pisati tekst, imaš Ljiljanu koja se vraća u ples, kušima, sve animatori, svi ste ovdje na radionici, tako da nije... A mi ćemo platiti odijelo, šalim se. Bilo koja virtualni produkt. Ono što se treba paziti je koju publiku pucaš s njime i da li imaš sve elemente da dostaviš taj produkt. Od elemenata govorim, znači, nekoga tko zna kako to izgleda u tom VR-u ili kojem god 3D okruženju i nekoga tko zna napisati, kao što si rekla, dobru priču, glumci koji će znati to dobro reprezentirati ili plesače odplesati. I to je to, redatelja koji to vodi. Jer vidio sam dosta VR proizvoda koji jednostavno onako pucaju na veliko, znači potrošeno je toliko novaca za proizvodnju takvog projekta i ne daje mi ništa. Projekt me doslovce ne dirne me ni malo, ugasim ga nakon 2 minute. A postoje projekti koji su, ajmo reći, i čak kroz stilski jednostavne oblike napravljeni, ali pričaju tako nekakvu priču koja te pogodi, znači ne može, a iskorišteno je možda, 50.000 kuna da se napravi takav projekt. Inače, projekti takvi se rade od preko 400.000 kuna nadalje. Tako da, samo treba paziti na koje tržište se želi baciti s time i na koji način će se najbolje ispričati priča za to tržište. I to je to. Kao jednostavno je. To je već radiš nastavak svoje radionice, ne?
To je za proljeće, jel? Može, da, zašto Cijelu ne? zimu svi imamo brainstorming, lijepo molim, a onda na Da, proljeće se vidimo. Prvo se moramo svi stesati da uđemo u to odijelo nakon praznika, a onda krećemo, onda se vidimo u radioni kad se svi procijepimo. da, tako nekako. Je to nekakav neopren? Šta je to? Neopren. Skoro pa je. Dijelovi su od neoprena, no dijelovi su od obične sintetike, jer se štedi na materijalu, naravno. Od neoprena su oni skuplja odijela, na primjer X-Sense ima cijelo neoprensko odijelo koje toliko dobro paše na koži i ono ne osjetiš ga, a imaš senzore na sebi, jel? Znači njega više koriste stuntmeni i njega više koriste profesionalne produkcije. To je manje više to. Ja sam zapravo prošao cijeli proces mock-upa i sad ne znam što ti veliš. Da se dogovorimo ovako ćemo. Ostaćemo u kontaktu. Možemo se izmijeniti neke linkove kome šta padne na pamet. Svi ste u više manje, došli ste ovdje svi koji ste i bili na popisu za radionicu. I onda se dogovorimo kad ovo, mislim u ovim sad situacijama je stvarno ne bi, zato smo i online. Meni sigurno bi nam bilo puno draže da smo ovu radionicu imali u labu, ali smo sad tu gdje jesmo, ali za budućnost imamo, znači možemo se dogovoriti da se vidimo na proljeće kad se riješi ovo malo, kad se izjenjavaju ove stvari sa covidom, kad se krene s cjepivom i slično, što je jednostavno jedina moguća realnost. Mislim, možemo se naći sa maskama i sve, ali imamo neki polisi da se nalazi po 4 ljudi maksimalno koji se stalno vide sad dok to traje, a i sad smo stavili ove stvari online, tako da po tom pitanju smo baš jako strogi. Pa onda ajmo bolje u neka sretnija vremena to napraviti, pa da onda možemo se naći bez nekih opterećenja i slično. Eto, to je to. To bi bilo super, da. Jer to je idućih još, to što nam sad fali, tih 2 sata koje bi bilo super da svako isproba to odijelo i da se vidi, da se osjeti u tome, jer nevjerojatno je kako je drugčije, tek kad probaš to nešto, dobiješ te nove ideje. Aha, mogao bih i ovo, mogao bih i ono, mogao bih i onaj projekt i 3., 5. projekt, 7. ne, i tako. No? Tako da bi volio da, definitivno, nađemo se i... Ok, može, je vam to ok, ljudi? Javite se, recite nešto. Ok. Ok, super. Ok. Super. I to je za bilo kakve ideje u motion capture-u i u takvom nekakvom VR svijetu, slobodno mi pišete mail ili nešto, imate ideju, hoćete to izvesti ovako, što vam sve treba, nema problema, odgovaram. I sumiram kako je najbolje to, kako mislim ja da je najbolje to odraditi, da ne potrošite resurse i vrijeme na traženje i na error koji sam ja već prošao do sada. Super, hvala. Baš mi je palo na pamet kad si ti demonstrirao sa odjelom pokrete, palo mi je na pamet kako u tom prostoru mogu biti različiti objekti tipa stolice, nekakve klupe ili ovi tabure ili nešto i da uglavnom ti se možeš pomicati po tim objektima jer oni se ne vide poslije na snimci i onda možeš znati kao da ti lebdiš po zraku, jel? To je to i odmah ću vam pokazati u biti to što ste pitali. Da, ja tipa sad sjedim na stolici i ajde di se sad, ajde da zatvorim. Glava je malo pobjegla. I, ok, idemo ga kalibrirati za svaki slučaj. I ok, sad, to je taj čovjek koji je sjeo. I izgleda ko da, izgleda ko da sjedi, ali na primjer da digne noge, sad ovo je problem kod tog programa koji dignut ću jednu nogu, ali kada dignem drugu, program pokušava projicirati da je jedna noga
na podu. Naprimjer, to je taj dio koji preuzima animator koji mora počistiti, jel? I reći, hej, nije. A da staneš na stolac? Ako stanem na stolac, dobit ćemo istu stvar, Aha. mene kako padam sa stolca, ili odijelo će početi misliti da sam još uvijek na podu. Aha. Kužim. Ovo je nešto što se može isključiti u ovom modelu, nisam siguran gdje, u prošlom modelu se može isključiti i onda izgleda kao da lebdi, da. U ovim skupim modelima tipa Xsense, da, definitivno, oni imaju to najbolje izvedeno, tako da ti se penješ u stepenice, a u programu on izgleda kao da lebdi, jel? Ti si trenutno jedan od rijetkih u Hrvatskoj kojih možeš hodat po vodi. Ali neko je htio nešto pitati. Ljiljana, vi ste htjeli? Ne, razmišljam mene je uvijek interesantno kad nešto ne funkcionira ili baš te nekakve cake. Greške? Da, mislim greške. Naprimjer, on kompjuter čita da on hoće sjesti, jel pa, ili... I sad mi je baš interesantno to šta se dešava. Ja radim jednu radnju, on nešto drugo snima i tu se može isto igrati s tim. Da, može se sa tim greškicama koje baca odijelo se može eksperimentirati s njima, ali sve je na kraju, nakon što ja počistim ovaj osnovni, znači contact point, stopala na tlu, sve je na animatoru da to namjesti onako kako je redatelj zamislio. I to je taj proces. Velim, mocap je najjednostavniji proces cijelog tog stvaranja nekakvog projekta koji si naumio. Ona daljnja animacija, kao što gospod Natko zna, je ono što je jako bitno. Da, jer se s ovim ja isto pokušam tu priču, mislim ja jako volim šarm pogreške, errora, jel? Dozvolit si taj error i da taj neki mislim to je super. I neobično je kako ti sad, kako ova noga koja ti je iza izgleda kao da zapravo imaš uvrnutu nogu, jel? Nama. To je super da si sad primijetila, jer evo već dolazimo do tog drifta. Znači, ako lagano gledaš, ja sad nemam noge tako, jedna noga, ova mi je na tlu, a ova mi je i vrlo pored ove. Samo zbog metalne, to jest željezne stolice, metalne, magnet u odijelu je počeo reagirati i počinje se sve više i više udaljavati. Jel? Evo, trenutno držim noge jedne do druge, ali na ovom žutom je to distancirano. Je, kao da te neko krivo složio, kao da te neko rastavio i sastavio na krivi dio na krivi način. Jel? Da, recimo ovo... Super. Da, to je zanimljivo. To neki booster, nešto Da. I to je ono što ovo djelo, to mi se svidjelo, oni rade na tome, velim. Znači kad stave još te dodatne senzore od HTC Vive-a, to će biti sve na mjestu. Tako da... Da, dečki te mole da zavrstiš traku za glavu oko prsta. Da. Da, to je to. Tako da, evo, znači, to je to u biti. Mocap, vrlo jednostavno. Za izvesti projekt koji želiš, malo složenije, ali moguće. Sve što zamisliš, tako da... To je nekako u globali to. A za onda live demonstraciju, live, organiziramo nešto u radionici. Može, evo, da. Ja vodim računa o kalendaru i kad se ova situacija izdivlja, imam to onda u rasporedu sequel nastavak sljedeće godine. I zvuči jako vizionarski, kad kažem sljedeće godine. U Hrvatskoj. Da, ne šalim se, nego je, mislim svuda po svijetu. Ali... Imam ja jedno pitanje. Evo, ne puštamo te doma. S obzirom da je to dijelo osjetljivo na ta željeza u zidu i to, jel bi onda bilo idealno zapravo snimati taj mock-up negdje vani na otvorenom? Apsolutno da. Jer smo malo dalje od svih tih elektromagnetskih zezancija koje znaju driftati.
Tako da ovo je odijelo zapravo odlično za vanjsko snimanje, jer je zbog toga mobilno je, staviš ga na glumca, on obuče jaknu ako treba i pičeš dalje, jer su senzori jako spremljeni. Ono prethodno dijelo je imalo malo problem što ti ga staviš na sebe i ti senzori vire van. I sad malo je nespretno preko toga svega stavljati jaknu, nisu baš ok su, ali moraš biti u prostoru nekakvom. Ovo je super za snimanje vani. No isto tako nekakva velika hala, na primjer, ja se znam dogovoriti sa kolegama koji rade u parkour koji drže parkour zajednicu, oni imaju tamo treniraju u velikoj hali ili u mačevalačkom klubu. Bilo koja malo veća hala isto funkcionira, samo da nema okolo tih željeznih konstrukcija. Ok, ljudi. Okay. To bi onda bilo to. Završimo lagano. Debi, ako ti je ok? Je, super. Ako još neko, ok. Ništa ljudi, puno, Vesko, puno hvala. Jako viš kako je jedna moment, jednom sasvim desnom projektu nas doveo do toga da imaš radionicu tu i baš mi je jako drago. I hvala vama svima koji ste došli, koji dolazite stalno na radionice i to koji ne bi vjerojatno da ste ju vidjeli offline, možda ne bi došli, nego ovaj Zoom moment vas je zakačio i da ste došli zapravo i na neki način neki čuli za nas i tako da to je i pozitivna strana u svemu tome, svemu što se dogodilo i da smo izvukli najpozitivnije što možemo u ovoj sad situaciji u kojoj se nalazimo. Isto tako, hvala svima što ste attendali i kad god imate nekakvu ideju i niste sigurni što, kako, mocap i VR i nešto u tom smjeru u snimanju filma ili nečemu, samo pišite mail ili broj mobitela Debi imaš broj mobitela pa se zovite, uopće nije problem. Znači tu je nekako moj dio gdje se ja specijaliziram kao nekakav mocap specijalist koji odrađuje snimanje sa tehničke strane, snimanje sa glumačke strane i režiju cijelog tog dijela. Znači, apsolutno razumijem proces koji je iza toga i mogu vam reći, ok, idite ovim putevima za vaš projekt. Jer velim, ono ostalo je samo traženje i gubljenje vremena. Tako da, eto. Šta je sa sitnim pokretima? Možeš li neke sitne, mislim, tipa samo šaka? Šta sve može ta šaka ovako? Ovo ne radi zato što ja nisam stavio ovo tu. Nek sam odrađivao, ok. Ono što mi dolazi uskoro, kroz nekih, nadam se, 3 tjedna, je snimanje prstiju. Znači, ovo sad vidite da se kreće samo šaka. Ali tog momenta kad mi dođe rukavica koja snima prste, ti prsti će raditi. Tako da mogu se snimati prsti, uskoro ću aktivirati kacigu koja stoji tu, koja je za snimanje cijele glave i da, cijeli paket je moram ga imati aktivno ako se želim s tim baviti. To je to. Super. Ok. Hvala svima još jednom. Hvala vama. Super inicijativa. Hvala vam svima. Da. Možda. Pozdrav. Ćao, pa. Hvala i pozdrav. Ćao.